تنمده مجارك گلکی جدا هیا جانیار ابراهیم کچکش افرینه هنرمنده میکاپ اکتریسته لآلمانیا الباجار مونشن دمینه هنینا ببینن میکاپین گلکی عجیب و غریب چید که میکاپین سینمایی چید که اف جانیاره خوکریه نفرتیتی به میکاپ خوکریه نفرتیتی بشیوه که گلکی جدا مکیاج چید که بالا رای گشتی آلمانا جی دکشینه سرخواه بر همین گلکی جدا به میکاپ چید که لی تماشا بکن او بخواه اف جانیار ابراهیمه که او کچا جعفرینه نهال آلمانیا دمینه لی بنیرن خواه کرد چه و میکاپ خواه هاد که همو دیمنین کن هاد ویدیو داده بینن سر اکرانی رو داوه او بخواه بنیرن و دیمنین دن درکبن دیمنین گلک جدانه اف جی جانیار ابراهیم دیمنک دنجی اگر درکبه باش دبه باشه هیدی دیمن تن سر اکرانین رو داوه بشیوه که مکیاج دکجی گلکی جدای بگمان کرا شکر نه باشه مکب اکتریست جانیار ابراهیم جباجار مونشن میونخ میوانه منه جانیار بخیر هاتی کیف خوش من براستی براوش داره توان تشتی عجیب و غریب چاوا چید کی تا کنگی دست بیکر اف فکرت چاوا هاتا تا جبر کو منک دیمن انت دیتن وین ها د اکرانین رو داوی دا جی بچه چکوارا یعنی چکوارا درد که من تخمینت کرد دست بیکر توی مگو براستی کسی که صورت چک درخستیه چه کریه تا کنگی دست بیکاری کرد جانیار دەستپێکی ئەسپاسیێتا دەکەم مامۆستا دلبخین و قەنەتێ ڕوودا و هەمووی gelek کوردستانی ئێلما سێر دەکەن بخۆدێ من ئەس بچووک بیم ئەس سەفی پێنجێ بیم من مرسم متابعة کرد و ئەس هاتم گشتم ئەلمانیا ده 1950 دا مەخواست ئەس خۆ پێش بخەم و من ئینستاگرام چێ کرد و مەپەلاف کرد لەسەرێ لوكات من حسكر يعني بشكافم وسركافم جانيار تلسار اكراني دبيني افتوي سر الرودابي تمشى افتوي اري پر غريبة براستي هذا مروف دبيجا كالاميرا كي هنرمنده لأفتوي تا مكياج تشيكريا بله اها مثلا في صورتي تشخص برا دريش كر جانيار افسيراتو بصالك متشكري نا چند ساعتان ترى دريش كر حتى تخوبكي وكا في زلامي 20 دقيقة حتى نصف ساعته لأنه ميك اب جمرة قولية وأكذبين اها نيف 20 دقيقة حتى نصف ساعتك افجي نفرتيتي افتوي اري افي السرسري تشيا كرتونة جمرة كرتون بي من وأكذبين الماسات من ديناصوري وجي كاري دستيمة بي اها تبري العفريني افكارا كربو كسكي علي كاريا تكر لا العفريني من از بتشوك بيم از تجد صالي بيم فمن كاري هنا برنا ذكر هنري عادي در كرتونو دارو كاريكاتيري تشتي بسيط تشيد كرن كان سالا لألمانيا دميني؟ بي 5 سال باشا تروجي تحرج لسر ميك اب كاردكي توكي دن صورتان جي تشيد كي من بالا خداي تابلو انتاجي هانا؟ كي جان اشترى خوشه؟ صورت چه كرن يعني جي ميك اب؟ بخو روحي هنري برمازنا از برحز كم گر موزيك بي گر هنر بي از برحز كم سر كافم جمرة حرد باشن از حرد كرة بعد حاسم و از يعني
دو مجال حەز دکم. تی میکاپ بخوینی یعنی چی زنم آرت لآلمانی او درفت هنه تی وی Ez dixwazim تی چی بخونی تی وی خواندن تی وی بردوام بکی وی کاری خو یعنی تی خواندن کدم بکی dermanxane kar bikim صيدلة ل آها جي ez dixwazim berdewam bikim mekabê û hunerê. کسک هیا لوی داری آلی کاری تبکه جانیار Xwedê دواری na آرتیست دواری میکاپ يعني في كارت اف دقاقي اف توي جانيار اف تشيك اف توي ere gîvara چاو بس چی کری براستی مثلا في چند دقام تر دريش کر gîvara tişkî bi zehmet bî bi min re saetek xwar اها min kartûn bixaqit kir û wek dibin kom min çêkir û make-up sersebahê براستی گلکی غریبه مثلا حوالی من الاستودیو جهنه پر بشیوه که عجیب لی تماشا دکن مالباتا تا آلی کاری تدکه malbatê bin cihê diya min hawna rihê hunerê cemê اف hene جي سيجارة تشيك انا تبيجي تخي دستي خو يعني سدي ست kartûne كرتونه ere kartûn bî تجاري وناخي نه سيجار ميجار وناخي na باش تجارا جغاري وناخو جانيار براستي برافو من حسكر يعني دروداوي ام گرینگی ددن کسین وکا تاک و خودی تالنتن خودی برهمن يعني تخازم پیش کفن و هین باشتره که تج عفرینه ایش برکو هم گلک ایش عفرینه حز دکن و خما عفرینه دخون خما خلقی عفرینه دخون افجیب میک اپ تا چیه کریه؟ ere بالکیش براست deng ne گلک سپاس ez جانیار تخازی چه که بیجی گوتنا داوی؟ ez dixwazim spas dikim ji bo te û ez pir kêf xweş bîm ez bêm mêvanê we û şerefek bî ji min re û pir saet xweş گلک سپاس به عفرینکی بیجم ساعت تجی خوش به عفرینی جبو Hepî سپاس xweş دبیجن ساعت خوش يعني باشه گلکی gelek سپاس جانیار ابراهیم اکتریستا میک اپ یا جی میک اپ اکتریست ج منشن میوانم بوی زور سپاس